Depois ia mundur rek larang ne, ema ida la bele decide tuir ni hakara krasi atu moris dia ka moris ladun dia, mas be tem que simo realidade no agradece ba criador ni obra luli hanesa acontece hela ba ema ida. Anin foho husila letek lori ami hakato ba iha aldeia ka keularan suku Bekora posto administrativo Cristo Rei município Dilim. Hodiak besikan bakbit lai kida nebe precisa liman kmok sira. Hodi hamahan netik naha benia hulan ihan yak bas. Atu bele halau ne peregrinação Moris ho hamnasa pedasuk beha futar iha oing nyak mook. Bit like honaran completo Pedro dos Santos, conhecido honaran Mauduan, tinan tulnulu resinida, hahune jornada Moris ho atividade fan aimaran, no produto agrícola seracelo, tuir época nebe iha, hori sustenta nia Moris loron-loronian. Mai be ohin loron bit like ne, labele halaona nia atividade rutina ne, tambah de kondisão deficiência matan, no físico dala ida, hafoing nia monu iha rainaro no motalaran iha tinan rihunrua ruanulu resinida. Podi halo nia agora labele car serviço toran hanesam tempo nia se ia condição no situação físico dia. Horas ne nia tuore iha uma. Sensang menai tadi. Dia kalai. Dia kala. Amang nara completo seda? Pedro Santos. Pedro Santos. Ma agora idade hira? Agora 31 agora. Oh, 31 na. Mas mau lau agora dia kala. Lau ansa lau ba mai hene bele. Hene bele. Ansa rok mahula bele. Ansa ne tumba hasu. Oh, ansa tumba krai sa mai ne la bele. Oh. Ansa lau ba mai haliu di tuma ne bele. Então, antes de mau halo atividade saidana, ou mau ni condição das nem. Hama kuma perai, lor bapang, hansa tempo has puan lori has, tempo wataran sane lor lakerdiki, pordiki, akarintahan wan serne, urdugun wan serne iya, lebhotri. Lebhotri, tumba krai. Bapang. Então, mau ni condição da agora ne, se mau lorong halo saidana. Au hare lo aba mai umau serne, ansahare du tuan serne, fatuk serne aruma, tau he fati, makne na dasa halka biur hutu. Kole ne ansa kole liwa na isik moras labelon. Ne hauting ba raute fatuk serne, lai foti. Oh kole mau tinggi halo te butro. Dansa kanuru foti kanuru surra ini, dasa limar te hatuk ram serne suru tau mutu ke fati. Tahan wan serne rumah dasa du serne hamos betul. Atividade mau hal força ela. Lamos dia que ela. Lá dia. Mas mau lava consulta consumo de taimoro me mau sempre ansa. Dia. Dia que ela. Dia. Amor kono. Nem recomenda o seu doutor siraga. Antes mau ba consulta te, depois doutor se for lá em Moro, né? Depois mau lá ba consulta em ali ser mau ba futire tá em Moro, né? Horas ne daurang bit like ne hela iha umaida ho medida weitu vezes 6 umane quarto toba fatin tolu, sala visita ida, sala ham fatin ida, no dapur ida. Uma refere iha eletricidade. Situação no condição ne afeta los basira ne Moris. Nebe depende de bas subsídio idosos nebe nia inan simu cada fulangen. Hori sustenta sira ne Moris. No dala balun tem kitane liman ba familia sira. Nomos vizinho nebe hela basic sira. Tamba nia Mauduan nia condição físico fraco,
nonia matan la bele harerai. Nomos nia inan nia fator idade halo isin komesa fraku bada daungona. Mau nia kondisi moras ne esperança baoi hansa mau nia esperança moras ne. Auna karne dambe hansa osania makai wala san kikuan sana de kikuan sana au kar fand te uma O karfangi umane. fand uma Sim, então kondisi mau nia. araska lamos araska leo buat hola buat sana fand te Oh mau karfangi umane. fand uma No, terus tumba na vamos lubuk sama mas lubuk. Mau lamos lau lagi. lawa araska Lawaraskan. Maske ho situação no condição hanesan realidade haturu, mauduang nia inan Marta Siqueira Alves la cole no la baru atu tau mata na fatin bani oan. Nebe oras ne ho condição deficiência. Na fatin ho dominuain, larang mok, harek matang na fatin bani wang mane mauduang nia necesidade moris lorong-lorong nia. Mãe, boa tarde. Boa tarde. A mãe dia Clara. Dia Clara. A mãe narang completo. Marta Siqueira Alves. Mãe, a mãe bele conta tuang o amang Pedro nya. Condição sene, condição a mãe atendimento. Ba amang Pedro nya. Pedro Neve. Nya Moris primero ne mission sedia. Ne kon sam bela hanesa nemos bela tu hanusamos ami tun lori sai lori. Bele hanesa ulo kan sai krisis nilaram sampos ko sore lori halai. Lori tu lori saya nya moras ni napatin tu hela. Agora ne to hela agora la husi. Lukne nya hanesa nya la ni kon sa ni kon dia kituan nya bele mata na mebe. Nya sile boa nya le boa ne sai puan sirne motahan sirne nya sila mebe. Iha 2001 ne mono kaltakan ni uing kan sa ami mas lahare amas la kair holi mambe ami rona dete ambalo bolo de ambe agora Pedro Mono nebe ami halai pale vamos bate on hospital ona maluk sira me ajuda lure te ona nia ba hospital nebe ne mai nia turlo sona to hala agora nia lalao vecino sirne det man nia lalao nia halos te tu mare. Condição a mãe hari darumanya hang haris. Ne insama Nya hari. nesa ham Sawani. hari serne ada la rumania beton sira bakurbe mai rai te hari spaten mak bolonia ba hari neropa ne la pase ne bin sira mak pase depois kurbe hau mas kuru ne alen sira mas kuru parba kuru te mai lore mai rai te serviço ba hari spaten ne bolonia amau na mambe mai tona mai hari sona ba hari sona ne baris te ne ropa troka te ne rai ala na ba mak ne alen sira pase ne hana ne sa ami hane sa hahani ha modoru mai ha dadera mi mata bisu me dia ami hane to hane sa modal lai ha ami kusen on pasien Kono moro la iha buat ser la iha ne ama ser tulo sih. ne tur de tana tambah modal lai hane depois ne sa modowan rumai hane ami belete ambel nam han media dadera man ta osarahon rumai ha hola mata bisu dosi wan rumah mata bisu kafe wan media mahal. Pedro kan condição ini kan ya tinggi mai moro. Negala. Si haha makla iha daruma iha o daruma la iha. Ne oisa ne mam Pedro at hemur ko konsumo de tai moro close ka haha la iha untuk nyemos la bele konsumo tai moro. Ini dan ane sa ami lai haliliu depois moro mas lai ha ambel bolu pal babisinu serne ajuda pale ha ambi kani damai
nia hampar nia bele hemune tambai muruk agora ne kamporti ne vanesa nia bin sira ihane helan bolo badan imitin tasa ke rumah kari impo bikan ida manya aku benta papar ne hode hema muruk tambai muruk agora ne porti ne bele hemu de tambalano ne lania ne bilantian. Marta Siqueira Alves nudar inan falu kida ke tenik tuir katak mas que Morris ho situação lo condição hanesan realidade haturu daun sira sempre agradece ba maromak nudar criador nebe criau na sira ia reclaran tamba sira fiar katak buat nebe mosu ia mundu ne maromak se tau mata na fatim basira ho dalan oi nebe ema bain labele descobre tamba idane nudar misteri husi maromak nia. Mam Pedro amainya wan hamutuk na hira ho Mam Pedro sira Anangka. mawali Be ni mawalen malai mak be ni mam senar wadet peto nain walo be agora nain hat mate te helaret sera nain han nain nen abol tu sida amainya kabe mate dia karatinan hira tu ta amai ma hari hela nain hira ne hamesak macam hari sira nain hira ne balung sekolah galai ida det ikon make oh sekolah ikon sekolah na sekolah universidade lai sekolah Cina oh OMB Poin SMA kelas 2 oh poin SMA kelas 2 ne amai ma hari hotu hari Maybe Persija osa at selo sekolah, da rumah ho farra, da rumah ho kopi wansane, ne Persija osa. Ne to tempo se osan lahe alim ba sekolah galen. Ba, Ne ba na pati. Sama agora ni kampo ini sama kelas 2 nih. Sama amani aktividade lor mahal sera. Hana aktividade lor-loron ma bin makai ne det, tos ne det, makanya. Oh mahal to. Hala tos ne det. Hala buat parak tambah be amirai lolone muris mahane sana. Muris wai maran muris tos. Tos. Bai lorone kono batira lai aminu ne det na. Ne muris lo itu ai itu. Ta main karak hato hela ba parte governo ga emalaran dia kuma karing karak ajuda ma bel hato niti. Ifon balong ba. Atau han sana bin. Amni umaidane halo nesa osania nia mosimu pulan tol ne ambra tahu moto kore hola pale kalen hola pale besi hola pale sementi kore halo mane nebe agora halo de tu maidane dapur maga agora kalen da to be anda Amaya ya esperança Moris Boeing Hanusa amani esperança Moris da agora ho wan hanisang ne kaben la ona depois wan mane mus mora selah ne sang ne konisang ne oimus susumos niang konsulta la ba konsumo den kareka mani esperança ba oin Moris atau hadiah oin sam para karena paten awane harena paten ita tu suemot la bele ita harena paten tambah tenuan bela halo tun hal sare dia tot laran terneka nita belore dia maran ita halo tun hal sam ita ten sira ita laten di sem kato ten tenu sira bot hutuna lah ya tidak kal kan sira bukaras kan sira hatenan sira bukaras mai be hane kan ita masih tangos sira atu ihe kalaya mas ita bukaras kan air rumah saya rumah tahanan rumah itu lor nitik ba merkado kau sarahon rumah hudi holahan hola him losong hudi hari besi ita tuh husubai dan ibu ita husumas labele maluk balu nene ita husumas mawam bara ita labele husum mai be iti tek makai ita tuh halus sama labele husum
Moris ia reclaran ema sempre precisa malo. Hodi hakman ema seluk nia naha Moris. Basa ema ida labele Moris mesak sem ema seluk nia presença. Hanesan autoridade comunitária, chefe suku Becora interino, Elder José Maria de Jesus Soares Ateten, nudar autoridade comunitária sempre halo controlo bani comunidade. Hodi recolha dados no relata ba posto administrativo município no nacional, liu ba Ministério Solidariedade Social, hodi bele hetanetik apoio ba família biet layak sira ia suku larang. Hanesan ida mak mauduan. Tinha Ministério Solidariedade Social, o momento neva serbalo mai hare duni, mai identifica duni itane maluk ne, sira lori apoio tuang mai, apoio mentari ne, sir lori tuang mai, nebe ihan ba lista hotu, sa líder komentar ame lista hotu maluk o deficiência sira, iyo ema hokubit layak sira, pe ame relata ba eme sai, ami ihan ba iha suntu sosial konva sosial ne, iha suku iha duni, nema konva suntu sosial, uhin lori talah mutuk mai hotu ne. Dari maluk kita ne, nia iha hetang na benefício, usi sosialnya, nebe kada bulan tolu ne, ser sempre hetang subsidi. Hanesan autoridade comunitária, Elder José Maria de Jesus Soares Actuirtan katak, sira sempre esforço na fatin, hodi buka dalan, ho meio saidadek, atu bele hetan apoio rumah, usi parte nebedek. Nebe makiha hanoi no hakarak, atu apoio família biet layak sira, iha ninia suku no aldeia laran. Kamane usi programa jimeng hadomi, na ton semana kotu kami mai hare maduhang ne kondisão, família ne kondisão, nebe sira fo apoio tuang, nebe sasang hirak ser lori mai ne, mai foto ne tiba masira ho adohang, tiba adohang, nebe tuang abarak mak ser lori na mai ne. Lihusi bibandane, iha emalaran maus liman kmo lolo nia liman kmanek hodi hak magnetik nia maluk seluk nia naha Moris. Ho apoio sasang necesidades básico balu, nebe oferece ba mauduan. Hodi bele sustenta netik balorong baluk nia laran. No sasang necesidades básico nemos fotuir bit nebe iha. Hodi hatutan lihusi zemen haromi, atu hatutan hikas mos ba família bit laik iha rai laletek bekusi, aldeia Kakeularan, suku Becora, posto administrativo Cristo Rei, município dele. Kami agradece ba Zemen TV. So agradece tetebes tambay tanali ni dane. Nya moras ni dane mahalo uhindora ni Zemen TV sa ito podete ni dane tandi titanali. So agradece e obrigado. Ia reclaran laia ema ida makakarak Moris terus no susar. Mai be situação no condição Moris real nebe mosu hakara kalakoi tenki agradece. Tambuat hirak ne mosu tuir ne maroma criador ne hakara. Espera lihusi kanali dane bele tuku ita hotunya fuang honeon atu bele lolo netik ita ne liman maus atu hak maang netik. Família bit laik sira beda daune precisa tebes liman mau sira hodi mai hakmaan sira nia naha Moris. Basa hakerek nani sona ia sagrada escritura katak hadomi ema seluk hanesan o hadomi oni an rasik. Tambah domin nudar ukum nebe asliu ia reklarane. Ida nema realidade Moris nebe acontece ba cidadão ida ia aldeia Kakeularan, suku Becora, posto administrativo Cristo Rei, honi condição no sintação hafano itahoto atu simu realidade Moris.